one munsuya and yes bia and was so nom keke nsuo no your friend Lumba in super natural mineral water medical catch that ko your Facebook page no so sisi a na fe won so fa comment to ho na yenjebre enkinkan ni nyina emfama abusua anapɛ ma meni wundi nkomo kakra enkomo a meni wo bɔ no emretitia bi na fe medu wasi enkomo anapɛ meni wudi no mato ne din say believe in yourself. Believe in yourself. Have confidence in your own abilities. One can say hudi. So one jiwu huandi a one beji wadie. Believe in yourself. And apen koma mini wudi no. Mini mudi die. But for udin sheho. Kasa me kwabena. Bodin. Sa me tumia ye. It is possible. Believe in yourself. Believe in your abilities. Believe in your capabilities. So one jiwu huandi. One believe in one kasa wuhua. Obi eni ho no ma obeji wadie. Ti minu aba. Minu abema. Me papa, me mame. What I say I will tell me and pay. And the pay they make catch on and say, believe in yourself. Nya wanka sa munjidie. Minim ade a woton. Minim dwumadi a wodie. Minim dia woye. But nya jidie se metumi aye. Ebi mpanka dream bi wo wani so. Ani swade wo bi wo hono ma wodi ase wani so say, wo pese wo ya. Believe in yourself so you can do it. Believe in yourself. Say you can do it. It is possible. Believe in yourself. Have confidence in your own abilities and capabilities. And pay. Believe in yourself. Now mujidie. So between me here. And it is possible. 17 minutes after 6 a.m. here. Good morning. You're from Hitman. Ube to me from a brack wabina. Margin. Silence my enemies. You put a smile on my face, oh Lord, you have answered my prayers. Silent them, yes, you silent them. They don't know how I made it. God, you have answered my prayers. What's it in you? Why are you in you? You have answered my prayers.
1 minute after 6 a.m. here. Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't pay brass. What was said by your Yankopon said. Like I said, Bentry boy, Yankopon, your mom. I had to cry for Yankopon, your mom. Your boss, Rubasa, said, Papa, no pay that was said. Every money at the end in Akasa, Papa. Yeah, that was a pa. 106.9 05934 6565 0534 050 199. Yeah, then you go pass your pay. What's your friend? I for said that. I was young, man. So I feel enjoy said that. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes, madam, you're frozen. Yes, I'm Mama, Miss Fisher, I bought your mother last time. Mama, I'll pay your name. You go pass it. Hitman, Yanko, sit down on Saudi, Munia, and Pana, the Abraham of Pawi. Amen. Them man of me, the Yanko Pass Mount, when we were bushing na. Amen. Sanam Sanda Yanko Passi, and my papa that Lumba, only you in the bushing na. The 12 of the Yanko Passi can see, and my papa, Emma, dear, my phone, no more. Sanam Sanda Yanko Pass, Mammy soon, Mebusia. Beside the Yanko Passi, said, or dear man called the Bia, and ne. On bet me, young beast, your son found Munko. Embra e wasu de o Yesu di ntino. Amen. Amen. 059340 6565 0534 050 199. Hello, good morning. Good morning, welcome. Me ba your first say. Pastor me dey kon kasa frata. Efia no pay yen Nyankopon say. It's Nyankopon say na won ade ni bi. No crepa. What you mu fese. Wa share so na na je recorder e you fo. Wa so na na basa kese sen kwa mu ni moje di e mo present there. Na me to ni ena no pe ni nkran share there. E se rade me dana. Me manambo mana iko. Amen. Amen. Efia. 106.9. Hello, good morning. Good morning. Me ba your first say. Mriku na pay yen Nyankopon say. Ana pay the radio to ma de play chi am ya say no. Dana kini ba box. Amen. Good morning. DJ. Yes, sir. Good morning. Good morning. Say your first say. Sakodi ana pay yen Nyankopon say. You ano pay me da nyame ase. So wa hwe so. Wa ma ye hu ne han kese. Yenti atinka boni bia. Me da nyame ase ma mabushia. Me da nyame ase ma me fiefo nyina. Me da nyame ase ma madwumamufo. Me da nyame ase ma DLFM fo. Eni abushia ni nyina. Eni daddy Lumba me mana me da nyame ase ma no. Ena me da nyame ase nso ma me sofo pani. Your friend Richard Ahiagbede. The Nyamia Semana Bravo, Yesudimo. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Your first say. Kofi Mani, Mishimo Ashamadam Mosisi. Kofi ana pay yen Nyankopon say. Hitman, Yadamia sister, Nada Wɔhɔ da. And the thing Nanning and say Hitman, Yamofan Shasti, Quadi Trim on Mososhe. And then they chat to you're saying and coupon say, send your dear Musha, our dear Mubi, and they, yes, so man at Tabanya Kese or Muso, Amu Yamumbe and Mofrapa, and my among two Ama, ye can't say, Amunqua at Jimu, na enye in social area and Ambetro Cosi, yes, saying and coupons born home by bringing a bibia, also around matching. A bit if the case series to motivate ye, yes, will be beer and down of pay. One dear Otemene say Adominity. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Me patcho. Me patcho nyame adom ye ho ye pa ye fro say. But your friend anti-comfort me fefe pick fam. You mama na pay ye na Nyankopon say. Yo, ano pay see that Christo say. I want not do the baby I was signed there dom ye. Yento yentumi ntiaka. Ni nyina adomara kwa. No Sunday adomu ye. Ida wa se mi da se ma me media nkwa. Mema ene mu amu stadium ho. Se nya adomu anka nyina ne ye. Idi nyame eja mo. Ombo mo ho ban. Amen. 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 Mama, good morning. Good morning, Bra. Me patcho for say. Patcho imani is legal no good. You man pay yen Nyankopon say. Na pay da nyame ase one ma de bia chie. Ma wo mebusuafo Matthew nka na pay. Na me da Yesu nyame ase say na so ye me so day.
On family call family by what's in Jim. Where you see Amen. Amen. Yeah, that's it. I don't pay. Good morning. Morning, DJ Hitman. Yes, sir. Yeah, for say. Your friend me piano maker, so I fit them a new town. Piano, I don't pay. Yeah, Nyankopan say. I thank God for my life this morning that I'm among the living. In the name of Jesus, I pray. Amen. Amen. Piano, yeah, that's it. I don't pay. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for say. Hitman, but your friend Lizzie, because I have a new town. Lizzie, I don't pay. Yeah, Nyankopan say. Hitman, Bibi was sorry at Shanka, the Bema Christo. It is on way at Dominia Boy, say a deep you see my home master. Yet that you say before, but I'm Pana boy who ban a domain in an one my home master. And I'll pay a story to the mother will be Moja Busudi more for Sania. You can say dinner and Yaman and Tron from Kayadana, say one a bambon and says to Papa Nadum. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Papa. Me patch for say. Pajamia Christiani. I could see an opinion and Yankopan say. I don't pay the Yamia say. The very a high affair, P. Your who are the chip affair, and I'll pay any of the saying, I can't ask them, can you be? Well, I am so, and I do want and Yamin Kwan in meaning and what cry, and near Busiani Ghana. Dear, Yabuseli Nana says, no payer. Because I see them, can you and the means, Amen. Amen. Good morning. Asante Zongo. Mo. Yena Nyankopan say no pay. Ani adana se say anopai. O me hunu ni han kese no. Nipa bi antimi nya mayen. Sa se wono na humo bro na do e kese. Ana wachichire o man Ghana no ri abedue mu ha. Adana se. Me ne me yire me ma me nananom. Ya e kan say. Otwedi ampon. Yeda wasio. Amen. Amen. Asante Zongo. Good morning. Good morning. Me patch for say. Me dey am for say, am ka say free am from me so na. You, am an opay na Nyankopan say. An opay bra Hitman ye dey nyame ase bebre. Bebre na nyame ayamaye. Kayen so ye say no ho. Kayen say en fata. Ene dey wo hu ye mobo aka ye, ama ye hu ni han fefe na. Na ye kan ni say ye da na se, ye yi na ye kanfo no. Sa wa bo mo so mo ho ba adwuma ye fo nyina obo bi aho ba hwe nso ama nne. Nyina Obia da so te ase asedane aye nka ne den adominanti. Amen. Amen. Ama good morning. Good morning, Hitman. Me patch for say. I pray me Mr. Nyako me kase Fitama a Champion Village. You Mr. Nyako na opay na Nyankopan say. Hitman. Yes, sir. An opay e ka quotation baako. Okay. The trade me. Eti wotwe. Aye mo se wo ma to so num no. Eti wotwe nchichemudu. O se wudidi na se wo mmia Kaya urade Onyankopon awa asase pa ade ama wunti nti na no pay me ne mebusua me yere ne me manyina akese urade yeda na se. Amen. Amen. Mr. Nyako. Good morning. Good morning. Man Trimpana so home. Yeah, Doctor Man Trimpana. Yo. Ninia ano pay the da Nyankopon ase ade chi en se ya na ya dom na dom yimubinum na mehu me yere mehu me ma me ma me no makasa ano pay na ahode ne nkwa e wo ho a Hitman e ya dumara keke ana na me no yimu e tinkomu enu ti mi da nyame ase Hitman ma me na nyame ase emfa ma thank you sofo a chebi anowo e ya Pastor Ado chebi anowo ano pay the da nyame ase kese pa e de ma no ono ana ne yere na ntwempra na krawo. Yo, Nyankopon enka won so ho. Good morning. Good morning, Hitman. Auntie Maggie. Me patron. Mami ana pay na Nyankopon say. Yo, da si degree. Ana pay de ye aseda e ma ote afufu Nyankopon. Ono no akra yen so afa yen so. Ye da so wufo. Wanya ne e bre se mo ahome nkwa ahome egu ye mu a. Na ya aseda nkuto na ye de manu. The brain one year no one to die, and so I should be what he has for assassin to one watchum go. And your papa be I yes, I say, I had drum and Yamedi Adjumayan. Tiano pay you see and cry me a kuma munina, I say, or Tia Funya coupon one. What be your wife say, Eddie to my Ghana say that was it. And then I say, Mamma Bush, and you nara me, Mamma, Nana, me see the money penny now. DLFM of Bushia. Akra kai me damunyina me dawrade asema munyina akra modi fini mu fiba kofa bai
na busia ye da awurade asema ne se awurade nkora ne so na nhwe ne so na ma adwuma no entubo aseda ye nyame dia emofre wo man Ghana mu a wo mu tro nsore awurade mo hu nyina ho bom ye nti atenka boni biem na wo nhwe nkwale so maye wo ye da tia ni da so ye bompa ya ye kai mo frɛ sɛ awurade nhwe won so maye titru ne mo frɛ na mo ya na mo so ko school oni eti afidie mo awurade mo bibia ho ban o my Ghana awurade sanya de hwɛina na ye da awurade ase wo de bambo ne ne esopa wo de ahwɛ ye nyina adumti amen Amen. Auntie Maggie, good morning. Good morning. Ente hu be yahin. Me pa twa for say. Yami adum eske dodoa. Eske na pay na Nyankopon ase. Oh, ja, me so ne me de brade ase. Say wan hwe me fon so me mbra to ho. E ma ade party me ne me yere ne me mba me abusua. Any DL workers ni na ne kofa bai. Ya sama ye beka ni hwe ye beka, ya sama ye beka sa dan kan din. Ayi nkan din. Se we hu ye mobo ne ye fon so atwen ye wabo ye ho ba ma de party ni. Adwuma bi obi akoye bi aso mbo bi ho ban. No onfo bi anko. Mbiri na ebihia ina kafe. Eni aseda eni kabia ne ama no. Adwuma fo ho na aso mbo bi ho ban mbo bi anim die. No mbo bi anyansa. No mo wa ho de sonko awo hitman. Ani mate sorry enye easy. Onka ho wo wana mutu. Ana obibia mu. Amen. Bia wie pe ya ye fa na aseda ndi. Eni aseda ni kabia ba hye de die no nya na akaso na afa awurade ono no waye. We na na pa ye bisa ewo Yesu Kristo dim adum nti amen. Amen. SK 0593406565. I'll pay you then Nyankopon live on our Facebook page. On our Facebook page and so DLFM 106.9. Share link no. For comment if at all. Now for you back in Canina Fama. Hello, good morning. Good morning. Me patch your fro say. Mrs. Minta. Yeah. Maniti wana pay. Dakwa bra no pensi ya danyamia. I want so pane bamba or the boy. And pay a same high first and can so any way. Okay. As a mother boy, you must be more full sunny. Any ma any economy, if you for you now some diabra. The radia say. Then they na yesterday no song for somebody who buy. Never cause so danasi. Abrabone sani etie bia no na se da de ye mfe ndi esan DLFM nti de bia ebeda nyame ase ye wi afimpo amokae na bra kwabra anope wa man bibia me de bo me bra erade onhira wate amen onye okese amen ya de ma me mesum me de be bo bra na menim se nkunimidie so be fi mu aba DLFM erade onkoso ngbo mo ho ban omumu adwumayefo nyina mo ba one mo mbra mo ko one mo nko e be koso adanyame ase e wo Yesu din amen amen. You have answered my praise. 34 minutes after 6. We are then Nyankopon 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Good morning. Fine morning. Me patch for say. Yo, anapay yen Nyankopon say. Anopay ye da occurrence na twedi ampon ba say ya do mato focus ya we through ye no. Ya da na say wabo ye na ebusua ene o man nyina ho ban. Empo mu a moti studio odi duma wa hwe mo so. Nke support ya man ye be kan say aseda enkan. Peace. Shalom. Yo, ya da say. Wasitenyo wayehinyo yemeni nasuwama misake eradimo wasitenyo wayehinyo you have answered my praise eradimo. Hello, good morning. Me ba choma ne so kakra me fro say. Hello, good morning. Me ba che fro say. Richard Sapavanio. Richard opema mitio. Oh, anopay ye da radiasi. So I say so ama de patch 50 January abesi June and 17 June. And no bia na nya ni say. So de nya ni say ye nekata ma double June no body dem of any nya radia ya. Me say I bo nya phone. Anopay de me ma busua. Any DLFM my phone na DLFM College Association phone na ye kasa radi. Why be admin? Amen. Amen. So, God, you
Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa chwe for saying. Dada Willie got a person. Dada Willie ana pay na Nyankopon say. The baby was it a chia, and Kauna yedi bemau, unkutu na usai. The baby was it a chia, and Kauna yedi bemau, unkutu na usai. Asida. Amen. Amen. Dada Willie yada se pasa won so what to me afraid. Making care WhatsApp messages in the crap. I say good morning, Hitman. I'm selected among the living. You're from Ikofima, Shaman Diamond City. I wanna go feed the free buy and I pay. Hello, good morning. Good morning. Me patch your for saying. It's a friend Gosson. Gosson Casa Free him for. Casa Free but water region. Yo, yeah, then Yanko pass you to pay. Me done Yanko was a shame now, so my departure. Me da always Hitman I say. Amen. Yeah, two catch it. Did I have a sample who say? I was one. Anne. You beba. Why? Mate, me that's a pa. You. Good morning. Hello, Debbie. If you had your free time, I'm coming to 10 as a Hitman. Good morning. Thank you, Jesus. Amen and amen. Baby, you don't know my story. If you score the free, I'm going to pay what then you can pass. Tell me where will I be without God? Tell me where will I be? One day I'll tell you my. Good morning. Thank you, Jesus. Augustina Kofi. All the way from Tema Community 11. 10 on my toes. Saturday free Sakumoda. I'll pay what then you can pass. Hello, good morning. Hello, Debbie. Yeah, fat for. Good morning. Me patch your fro say. Do I not pay your name yanko pass? Amen. God, you have answered my prayers. Silent them, yes, silent them. They don't know how I made it. God, you have answered my prayers. What's it in you? Why in you? Oh, you made it as a woman. What's it in you? Why in you? Oh, you have answered my prayers. Hello, good morning. Morning, Apo. Me patch your who you pay for say. Unifa Abels. Jo, and I pay your name yanko pass. I'm a pen said the Yamiasi. So I'm my young hand for fair to say. Yakoda that is so full, Nelson. Wama the patch where we say you're from Bakumbadia. Or Nunkuto, Nasidania, Yademano. Katamada was young dear Frisania. Young fast down, come more Bosman and so an amalam view. I am not to go to Yankupa. Oya Jankan, Naja, Mobo Jano, only be Jano. Or Nunkuto, Nadia Sidania, Yademano. Yamin so come. And yet, my pa, they be our moye. Yadana say, our fine work and say, they be all the boy. I said that, you put on your the man and no power. I said, I'm so cold in Rakomana. You. I am it with the Anamaka, me papa. You. And say, Nanyami Peno to me, and a pen said, Amen. Amen. May that say, also what to me, a friend of pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch your for say. You, Nana, man, so cacramam no pay now. Yen then yanko pass. I'm not afraid the Daniel Coupon near Wayama. You probably know my shot for nothing. And so the one and idea, it has in common, and the radiative debris or Yamay. Now, it's my wedding, I'm a Paconia, which I may say,
the best friend back up out try any birthday. There were Hitman and I was wishing happy birthday, mammy. The friend is saying, your friend, a clear rejoice, who see a hairdresser would tell my phone barrier. Okay. Can I any birthday? Then the penatem power and the best friend power, and Uncle Ponsian. Oh man, I didn't see a place here, Juma. Okay. O mean, you papa. Mate, but that's it, Nana. Good morning. Hello, good morning. Me patch your first say. Hello? Hello, good morning. Hello, good morning. Me patch your home and you see a first say. Debbie. I'm quite a mean big with that much. Too bad. Ahoma no etwetwesi abusia aha ene yedi aseda ebesi. Yankopon wontie na aseda. Ebra ye frifie ye nam kwa so ye kwa adwuma. De ye koton no ye nto. De ye bebisa ye nsanka. De ye behwehwe no Yankopon ma ye hu. Wonfa ye nko ensanfa mbra somdue mu. Ne ye bedu fie ye beka se papa ye da wase. 42 minutes after 6 a.m. here. Anidaso Obia. Anidaso Wɔhɔ.
106.9, 49 minutes after 6 a.m. here. Phobia would do on birthday. Your mama, happy birthday. Happy birthday, and come on, Miss Kadna. It's your birthday today. Tahiru J, and your birthday. Happy birthday, and confirm. Hey, small up here. And your birthday, happy birthday, and confirm. Mary Menu Mensa. And your birthday, happy birthday, and come on, Mary. And Rajwa Wabapa Mills, happy birthday, and confirm. Brahma. Sakamoko, Eke Bukum Banku. I know birthday, happy birthday, and come Bukum. Nana Dobia Yeboa, happy birthday, and confirm. Brasuko Wakra Tamu was one of the major stories making headlines in the national dailies this morning. And my brother said to Sammy B, I want you to put what I said, as usual. Good morning. Good morning, Brother. And how was your night? And how the year? Bibia cool. Bibia ko kama pa. Bibia ko kama. No kwasempa. The Nyankopon say. Sure. Adechefo fraba. It's a new day. Abraboro brako bra yenyira yedum say said Nyankopon fa so ye na ade no. Yenya da wi a de aka na gya hye ne nsa. Enti yame ya dom na adepa eche na ode ye ka ho a na ya aseda ena yeyi a ese de mane din. Enti na obehwa a DLFM yedwumadi ahodo nyira mu no aya na ya taade nyame edi ye ne mu kan. Because we Anidaso Wɔhɔ mo bi adwumadi yi so a it doesn't happen anywhere. Baby anywhere tesa agifia anko a. Yedi kan de nyame hye ase ya mamanfo kwan ya da nyame ase efrise nyame aka na azem said ye betumi ayama no no ya ase da nko a de aka ni nyina de yeboa. There's no way yentumi nya hwe mayurade eka aseda ho ntino wo hwe akwanya kese aya na nyame twede yampon ode ma ya na ese fatapa se de bia da no yenya akwanya sa ye de aseda ena yeye ni na ase no ebema ne di ntino bra ko ba de nyame aye ne so a ese fata se okra bia wo wote ase na nkwa ene home wo mu no obetumi aka nyame kese wode na aseda na ma no na waye ne kese firi se de wahuro no wantua so ka wanya hwe wunya ne kwa de hu behia se ebema nyame ehunu enopa oye ne ho ba mbo kese a ode boye nti ehu hia pa so be na pe ko wakra tamo boso no wo de bretifo and then na ye nuanom kuma ye wo fa senom ye ma wo tro BC you know. And then what the baby yeah. 17th. And then what the baby yeah. Oh, okay. You know, our phone and then last day. But when him my friend be one more we school jubilation. Yeah. And who cross and kwana kamba bekan. Me akwa remember emra me tire BC. Me mfefo a me no mo tire exams no. Emele mu miensa, ewie no ma hye promise ring e bo mo nsa. Dollars and then call for asat now. And school no so man to as be so ampa. The boy and the abo and the am one so they make us say the one in baby on them. Oh, we no wa bra bon fiti ase ni o. JHS the we are Ghana no even senior high kra no and when sem ye pi. Na junior high. Enti ya best mo amotwere exams wi na matete mo ntadem. Matum books na to agu baby say mo wi school nti mo mfa hwe nya hwe no. In fact, they should understand say we JHS na ebema utumi bi na odi akwani mu abrabom ento munya abotre omunya ndu ba bia akra omunnu ba bia abrabo na fi no ma shas bepo no class 1 podi yes bepo na fi no modo omo na yesi ase omunya moye ento omoto mbo ase sa jubilation gidigidi ni sese ni amane ade obi kura so ma wie school mi ko sese school ho no ma because mi nko ho bio. Yes, sir. Ubenyina be ye penny pa okruma. That's not fine. And then run so asem bi I think say last week na asem ni see but then run na honsem ba ye e wo medema. Ashanti regional headmaster private school. Big 6 international school. Wotime deny nkwala na mienu so mo ntwere nso hwe ni bi. E ma nkwala na mpa ne ampa, ne nuane ampa. Mathematics nkonta. Omo mantwere. Obi kura se omo kan se alo akwala ba kon report emla campaign wa ma. Na headmaster se ni we mu ade ne ompene. Ba kon so de ka 7 Ghana cedis. Osi wen 20 ompene e makoye nsempi na eno so entwaye enti ebesere going forward no Ghana Education Service ene wayek ene mpanifo mo hwe nso hwetwere so mo modern transe no mo nya hyehye pa ankwa ankra ne aban schools no mo giska no omo ma wono mo I mean
lines guidelines bi ebi ade ne say the tie it is obi ntua school fees a yenye ne say entra ho so obi ba be ko school sa predodo ne ka wa ball no ho na betwe exams na wawie school se me ma ne ntwere yemi anim rekure ni ayade antwa ye ntempeni fon fa hye panwu akwan mu going forward se be ya de esi yi ebi ensi ewo ye nso hwe etwerem bi okuruma brakobra ko wakrata mo boswana sabe bi kwadwo ahunsu mponi atena se over to you kwadwo brakobra medas na no pe no yemfa nchi akese emayen etiefo ni nyina na DJ Ghanaman ebutum ewo Gbechiri station hono ma na ye DLFM Nes wabium edi honom na de hia honom ewo Gbechiri nyina etie dwumadi ahodo ayedi ne fie ha no nyina okopie mo ebridge ankama nso atome ebutum omo mtie firi achichi ne benche nyina no pe no ye chia won mante magi Dixon Bada kudroba chimadukru ene Ghana de hia nyina mutie no pe no ye de na ase kese mam titru no ma mutie yen edi free finfi mante mu Central Region yankopon hia mo pa na bra kobra ne yan hia ase ne yemfa free daily guide ko wakrata no na odiaba unimisa kane oswafo edema eye atoye etifide mantemu Western of Jojo wakasa wa hanam pa Jojo wakasa na ochiremu a Canada Japan wo hesa de wote ne bobre tie na empia manyoku no benya kwanya besom Ghana du be ne ma bi nsada nkonka ne enti we de ondo hunu se Canada Japan akompre kwa kane asen central match bedwe ne betumi abode empia manyoku no wanom ensa etimi akatumi enfempem yenu ne aduonu watwemu nti onde ne nsem a oka nyina ne se wotai akompre ko Canada ohina Japan achi ofisi ono ne nipa ene ye pa obi akwedi MPP osere kokukwa manyoku no enim se onkopre tumi a ono ne nipa wose fata we nso ya kane oswafo na ohwe atoye eye etifi mantam no eso jojwanu mu nsem ne no de atodwa na ofoliata na wife abeka ekiremi se wo hwe ahawa hodo no na mu na empenifo kwatena se papa no se dwoni bibia kwakama pa na yere de nsem yi aba abonten akwa krata edin da so eye daily guide kwa krata no eden ho nsensem de aba na eyi endoada justice eye senyo zamafenso kasai o kiremi se judicial not financially independent Supreme Court nominee anuma sem ni se okopie mu o Supreme Court na omangasa nya omangasa na moji omu sikase mu dabi they are not financially independent omonje omo sikase bibia no eye mpinifo dead o meya no ne kwekura bibia mu nti omu sikase na nya onom jiji sikade bobra ne ade dabi munye financially independent dabi kra na bra kobra samba ko epia ne se mekase no Ghana man pani John Dramani Mahama ohun se o ma yetim sisi no ye wo free stages wo ba Eco Senior High School ni bia ontua kapre junior high o muntua o free class one akwa nyina dendense nyina ontua hwe Eco Pim Senior High School no na bakobra Ghana man peni ede ankrankre schools no makoma kwadu nunum 25 private schools ede aka ho no penifo agye so mo de hya ase ahwese de ebeko enti sa schools no ana Ghana man peni de ahya ase se sa private schools no mu makoma kwadu nunum 25 schools ena ban ede aka senior high schools a won mumma anasa Ghana de hye ma beko sa school ni bi free wo misa yankrankre de na so ba ne ko bi aka pre enya de obetua ko akratai ede nsema aba na wasan kirem se Ghana under US scrutiny for proposed travel ban enti said ye Donald Trump ni mu ha no na hwa wa bananum pa na said ye wotiam wa ha no o kirem se Ghana no mama hodo ya na adwen so mu bia ntu kwan free mama hodo so mepia US na Ghana ye ka ho enti ya momode na na wa free se ya hwe ni ya aka kra bi Donald Trump betumi ama ya so aye hyepa se Ghana ni pese otu kwan no okode ne nkwe anaso bomode akopɛ sika gu no botom US na obɛbɔbrɛ wa Ghana waso bɛ hye fisɛsɛ de yɛkɔ no emfa kra emfa mama ko akrata de da so daily guide ko akrata yi ena de ho nsɛm ba yɛ na yɛ mbonwura mwan ɛwɔ kudini ko akrata daily graphic ko akrata na ba bonten so na obehu justice senyo zamafenfo ni da na wɔkyerɛ mi sɛ zamafe backs Supreme Court in North sankane empenifo oboa ne ya de court kuba tani bia kopia matifede mantan ka beboa pa justice senyo zema fenso de honsem aba ko akratai de honsem de aba anopai sanso na teachers aiding candidate to cheat
in BC Warren why can form penny free and say na Kratafeta so edunan ewo daily graphic worker them and a barman yes say and penny for one edu omujuma ewa so ye so hwetwere so why na mkasa mafo ne John Kapi public relation officer o kiremu a ade akwaso o mayi mo no titru fire dusua ho no ha adwen pa efri say ade nti na betena o man Ghana na emofra na ko school sa ena nkwafre age omo ho adi say wanom betima twere nsonhwe akọ manim abrabom na ade nti na penifo tena se ehye nsonhwe de ma wonom a na akyerɛkyerɛfo ena nkuntu na se na wonom etwerɛtwerɛ nsɛse de ma mo friends o monje nkopi na mo friend nsonhwe nim nkonim na o kyerɛm se ba ne sa ɛha adwen pa nti free ne koyo mo sra da se akyerɛkyerɛfo a mo ma ekwa akɔtwerɛ nsonhwe na mo twerɛtwerɛ ansɛse de ma mo boam na mo wia mu no enya de panti ɛbɛyɛ ne manim yata munyai kra na mwa ma kyerɛ de awia na mo fra ne kwatwerɛ mo ntrem ba bie na de ntine sɛ mo kɔboa na mo wiem akyerɛkyerɛfo a mo boa bɔne mo kyerɛm sɛ nya de panti ɛbɛyɛ ne manim ya wanom enyai kra ko akrata de ho sensem etimi ede aba emont no eso Black obeyem PM wɔ the Ghanaian Times ko akrata no so aba na mu kyerɛm sɛ gunfire rocks sunyane over renewed chieftaincy conflict and do ko PM a ewo sunyane na potem a mekase no empenifo kyerɛm sɛ enema asese wɔ ha nya asɛm kumu amanfo tables omtontonton ne ama wɔ so sunyane ene ne potem de Black obna dodo na na manfo abutubutu no handom ene oto no beba pa usum wusia ye de ne wetwa na ase butu atofo no watietia wo so saa usunyane a wane mu kyerem sɛ nsɛm do ɛkɔ so usunyane ade a eni kasɛm kratafa ɛtɔso miensa ɛwɔ the Ghanaian Times ne bɔ amane sɛ enam ahinsie ho menteme ho ase ne manso twenti enam ekase no etu ato ɛwɔ usunyane ma basabasa ye ɛkɔ so usunyane mianum ne kureni enya de a ɛkɔ nkan ya ko akrate de da so the Ghanaian Times ko akrata no ede hon sensem etime ede aba emont no eso na Ghana urges Israel and afin Iran to exercise maximum restraint omu kire so momode an so betumi apologize dialogue we ubehwe so afọ hwe eye o man Ghana na ma no de nkita hudi so Samuel Kujetu abrakwa ena wo kire mi so mbesre fi se ntokwa wodo ekoso ewo Israel ma no ene Iran fo ntemu no emu akwento montena se no momodian no anobaba no mama ye entoye na dwebro entumi free center kona mo kono sabe edu ba bi okotre kwawini moku aya na pantwene so fifire ni bi yeden eka no nti so man nyan to kona mo kono na ema ahokyere ba wa hwe na Ghana so yeti atumi apa ya wa ha enti o mo sere osra momodian na empanfo sabe se nya aka onenti a na aka ato se be ye beboa na daachi bia ha obi anko benti no o momodian na o moma no baba ye nkoso na ntiase nya adwuma na santo kona mo kono de emu akra na mekase no asrafo pi na nkrabeto gye so magu enam sa Israel man no ene Iran fo ntokwa na ekoso no mu a in fact atete pam na the metro lens ko akata no so aba na de oka ne say former minister endorses Kenya Japan cite poverty to power party mobilization na mu kiremi say wo hwe ne ma hodo ekoso mre bi atwom akrata feto se na eka say jojo wajapa second Japan no na medical aka ho asem tiwe no men shada ndo masiko bebere na fese medical aka ho asem na wo hwa Israel fo ne eye Iran fo ntokwa ya empenifo aka se gba amane se now is the time to make Ghana an energy hub openipa ne den edikobi kratafeto so edunkron solid kratafeto so enkron 9 ewo the metro lens ene boss amane ne se said ye wo hwe ntokwa hodo a ekoso ewe Israel manim ena afin so Iran no se Ghana amfo amanyani amere pa na hode hu ne ho sensem ne amanyani anko hu ye ne ye nya bi pa ebedu baabi ne bebere papa evize ntokwa ekoso no wa hwe afango no bonse de behuri kwam no ebedu baabi Ghana ya hwe ne ye afango ne ntumi ntobi enti hwe ne ye pa no so de ho nsem etime ede abana bra kwa bra hwesem ekoso tamale ne potem ekiremu a efin pa efin amwa ye wope oman ye temu nkura ba kompa efia dokuru mo kirim se tamaleka ho pa mo kirim se efia dokuru papa na nsem podi a zoom lion fo wonom contract no etwa emu ya na se expire ne mpodi mo kirim se ne kan kura adesho mo tamale efia ku wo mo no efia moa katafeto so nan ewo di metro lines na de sama ne boyi
ede abana bra kwabra onim se ochechira ne di ma MPP amayoko na Steven Intim na nkra betodwa echire mi se wa step down temporarily we no down na wa step ana se ono ade dibere na to hono mo no eye nimanim nyaanya se wa firi so kra nimanim nya ochire mi se na pomuden hye da nkon kanti no we di osere mpanifo ada obomoden atena se kakra wa hwe na pomuden ho kakra ne me ya adom na ne ho sisi ni so a obesa bebo adwumaden dia som party nti Steven Intim MPP chairman chiri mi se ne ho dodo nti no se de ekọ no wa step down nti MPM yoku no we si ensema hodo a efema yoku no ma no pe ba ye de mo chiri mo eso mo na ye mo mfra ngura mu wo the daily search night ko akrata no so abawo abapa 2 times a year limit is enough zamafe na aka say Supreme Court nominee o chiri mi say 2 times ne ye mo pribia ka ho mo pese munya 75 ewo Supreme Court wono mo no aden Ghana man wo nko adia Obia ko school akoye lawyer ni wasua de o qualify so nko adwuma wo nko akotena wa 75 years akokora den na wo je akokora tipa o kire membo nti no wunya mfinhia aduoson na eye sifom no bi fufuro so meje adwuma ye ma tetem bia sukumpo ye kwa bebre na second term na ye nti uduru ho no ma sifom na akwanya ma no bi fufuro so nya den emra ko akata da ho sense media bana sanso na minority MPP questions Supreme Court nominees amu chirim se du ba bia Supreme Court nominees no ase obi na bo mu din akotra nto moko asa na fanyo makenfo ni da hanim se wadwa papa wadwa pa se kwan ahodo a omo mu din kotra de ompe no mo ye ne ade na ne nso ani mo mamra enye adwuma wo manyim de ofafata no emra ni di na mo mani di na munya de mo ye na e ba ne sai mo akora fanyo maken bobo na adwen na ex minister endorses Canada Japan ya ka ho asemti ye nka ho asem bio na ye ntu fan ko pie mu odi inside ku akata ndem no mu kire mi se galamse horror galamse horror wa mu kire mi se enya sem kuma kra galamse hu sensemi dada na wa mu kire sem pinifu asha se o mo ko ana so stay na dada na enkosi aga na mu kire sade ba kumpo ha adwen mpo ni se ennam hyehyɛ pa na kampanifo ye se o mbeboa na mofra na ko school no ye STEM education ne den ye teachers mofra ne guma mutu galamse ni se nyafu ne Ghana for mofra kura mpo mo konkura no school ni bio omo chim se galamse no waye dew enti mofra ne na wogu galamse ni ma wotu ni nyafu a school mpo wo compound na bra kwabna enkra beto gye chire mi say appeal court wawada National House of Chiefs appeal court wawada National House of Chiefs and manimu yada they should enter Bonnie Adama Lache the second the dim fanko omu register ni so no na ye ga manche omu fa ni din enfanko omu register mi say opening pa me fa na nanka ne din ho oye Bonnie ni din ni de Bonnie Adama Lache a otoso mienu wo momode anse papa ni din betumi akọ wo no nkratam se wo ye ga manche ga hene akura kratam de ho sensem de abanti eyi no ensem we no se ga ha ohene wa ha da na mba ni take ochuru oye ohene wonkra na ni din ne de no menim se oba beta na chi anase ni din be kosi na chiri no mahu de ombe ya na se on ebe ye ga mancha na ka kratam de ho nsem aba che se ne ma egu nuko mu no utumi se ekwan hodo a ye nuanom nkranfo fa so omamamra omode ohene si aba nwa so ni pepepe na omaye no ona omode ne ma gunuku ma asa hahan bi gunuku mu kama na ne che se nyasem kuma akra omo se National House of Chiefs momode nyase papa oni din be ko omro je sem so ye gamanche ente sa omode ombe cha yampa no so hun sensem ne dia baba kwabra last one I dey so yakọ ya nimu no the National Conquer the Abasa say power struggle in MPP Prod to out first vice chairman NAE deputy. I say okay. Prod to out first vice chairman. Booty uncovered. And in penifo chile mi say kwen oda penifo fa so na omu tum penifo bi adwa so pempia manyo kro no mu no ye. Omo nam tentan no asa obi agye ball. Na nipa no ball lefty. No wade nam sa no cross we sim no mo se wan hwe ni MPP amanyuko no enipa bi omunya atumi a o mabedi o manim be yamfinhia watwini
ebinom ne nam tento no mbetwa omo boot ato omo ato agu baby free say omo hunu say wamma ne mwank eka ho binene MP amanyokui ebra party no enye krabehwe na nya kono biom ti no wombetwa omo boot eyo omo afiri honom no apenipa afra o se fata abesom party na gamancha ho sensem ya no the National Congress asande about her biwe no so ho nsem na ayehu power ha ko akratai asan we kan bie na fuel process no mo say stable pa anti obi antum na Israel for ni ran for ntokwa no emfa hwe magana ko akratai dia da so the National Congress so dia ba anope ya de so ndi ba kobla ebre ni tiri nyina we so en na ko akratai mo boso ni emfa ni nyina emfa ensi right kojo me da se anope say what the ko akratai mo boso no e dia break for quick commercial break ya ba ene da so mo bia djubadi no ya betwa so ya ba sisi ya Minia femme waso ene wo mre kakra na menka Diofosu Plaza Hotels wasem tia one trail se wo pebe bia ye meetings and conferences are anyhow because Diofosu Plaza Hotels a very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo pebe bi ya obenya duane a emu ode ne mu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betre abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe baby a se Diofosu Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a memma and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe sheku amoniaje, Echegusa. Oh, Diofosu Event Center. Diofosu Plaza Hotels, dear, Dime Papa. In the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wa sumdrie dia. Ya bia ya punama. Afe ya wa 1-bedroom and a 2-bedroom apartment. Ya ubetumini wa busia abetinem for a limited period. Afe sheshe Diofosu Plaza Hotel. Etra kwan ewo obotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa adenta ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@diofosuplazahotel.com. Website www.diofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Mpenifo kan yo say yade ya entimi pa mini ena kidney failure say kra de liver cancer so abeka ho wo se wo liver ena wo kidney ena wonte Vigdank Healthcare enka Vigdank Healthcare eje 100% natural medicine esa wo liver ena wo kidney yade ni nyina wo se Vigdank Healthcare na nya nonko fatty liver, kidney stones, hepatitis B and C, hepatomegaly, any high cholesterol, protein in the urine, afe diabetes, hypertension, prostate enlargement, hydronephrosis, and pyelonephritis, any yadia hudo p. Vigdank Healthcare, na eban infidian sudia, any awobwa, one more ultrasound scan. Na uko one more lab, one now say yes, baby, I yadiani sebia, if you be yinwaba. Any, minuaba, the Wama Martin in that day, Manyani Daso. Messi, the Obayane so betrana mon. Vigdank Healthcare, Ewo Spinters Road, Coca-Cola Runabout, Fidelity Junction, Standard Chartered Bank in Wechiripe. Oh dear free 050-266-1346 and 0549-951211. Vigdank Healthcare na a healthy liver and kidney for all. You, Ebusiafo, Ayamoa Mosomfo, DJ Efiba, the international DJ. Lumba Fest, line channel na Airbasso. Hello, everyone. Your friend me, Ajua, Eje, Sikapa. DLFM launch Lumba Fest. Adeshima mi din de Kwame Efuma, Guna PSC Nana. Between Sami Freo on the 21st of June 2025. Order for your friend DJ Omarion. Me born Kaya say Obeba near the Odo Abo Dum. Joe, where the Wawa Sutuya? What's in Lumba Fest official launch no Airbasso Memenda 21st June 2025. DLFM Yanim Heya Yanim Wisconsin International University and the boy anymore. Bra Nafe Yam Pejumedi Hontoma. Lumba Fest, the legacy lives on. Rhythm never dies. Rhythm never dies. Rhythm never dies.
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Anidaso Wɔhɔ with your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Anidaso Wɔhɔ Anidaso Wɔhɔ
Money matters, the gas up. 19 minutes after 7 a.m. here, Anidaso Wɔhɔ Obia. I'm in there by what can come. Actually, Anidaso pa. This coming Saturday, DLFM yanim here. Lumba Fest Jumadiano, yeah, pa hontuma. We are celebrated at the Lumba. And the Lumba Fest Jumadia Babaso. A few more and a year pa hontuma. Saturday by DLFM yanim here. And to catch you, be no soon country be this Saturday at the forecourt of DLFM. Yeah, Paluma Fest Jumadiano hontuma. And Tibra. Na boy, the giant, Nafi and Pajumadi and Hontuma. Lumba Fest. And you 6:30 per shop. And yeah, the Ashisha so. Then maybe I will feel a woba. So watch him down. Man, so I send a subwa across up. A brick for Fredia, Kaswa, Godoa. Maybe Tama. You didn't idea need to deal of a minimum here. A Braille Paluma for Jumadi and Hontuma. And to Brab. Now, celebrated at the Lumba. Bed pa. Now, Baba share DLFM presenters in Nina. I won't show upon your quadro Sammy B. Silver Lady. And Ajwa Silky. Yankasa Michela. And the presenters in Nina. Sexy journalist. I fear sugar. Now, my man come for the Ofosu Plaza Hotel for now. Now you're looking for a place to relax. Baby, I will pay for luxury and comfort to the and the Ofosu Plaza Hotel. And I may come for the Amawa. You go for the at the children after a boat transform. Every hour, I should have said, I don't have for her. Comfortable and luxurious rooms. Conference room will hall. There was gym will hall. There was swimming pool hall. Local and continental dishes. And tell you, any open be at all. Once I make a what do for Ofosu Plaza Hotel. From Penifan, if you want to book your reservation, 0534 458834 02079794661 02079794661. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at the Ofosu Plaza Hotel. Where luxury meets comfort, 106.9. Our Sicano and I feel no dog for copy mode for Ofosu Plaza Hotel. There was some to me, yeah, or the anti-side. And then I say, what your palm won't cut. Or Pambo shouldn't say it. I can say. My dear was so to me, just a web memo. What to you about Tenkumabu, drum come for the amount of pay. Your friend give a speak up source. Premature ejaculation, sexual weakness. I don't know your friend give a speak up source. And give us cold capsules and swabber. This in a ya, Pokuna to one mine, how what do not? I give us cold capsules. Give us about Mr. Support to immune system, though. I could say malaria, typhoid, and a few jaundice. Blackstone pharmaceutical shop will be a Benyabiato. From 24. That was 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cold capsules. Give us a bar mission. 22 minutes after 7 a.m. The breakfast show is on.
Fatna say Shaba Kojo Sabibi or Pambo the one for Vitela with your house. And I pay bedding come on. Maybe not family mammy penny for Aquaba. Penny for money. Money. Nah, Bibi Aboko dear. About the another Roma. Good morning. Morning, Hitman. It's to say. Nice one. Didn't say a better. Well. Invincible. And I pay a bedding come on. Yeah. Come on, Hopper was here, and then command pay me per no. I think it's a Ghana for ya doing shut down course. Course dear, but you better say and semi air course way. You better pen some puma sebrem. It's Rabako, you some be at Nase or Pambo the one for Wahanam. Join you live on Facebook and I pay Okoye Facebook page in the Swa, a DLFM 106.9 live on Facebook. Live on YouTube. What about WhatsApp page in your swap? For WhatsApp message in the bra 0593406565. Kwajo senior bibi aboko de ya mi adomo de nkwa na che opambo bibi adeda na kwemu de nyame adom bibi aboko kofi wonso se bibi ahye bibi ahye ana pen koma me pese ye die no eye nkoma I think say was ye pen sansam yi ni pomasi brem na yehwe ni di nkomo yi. Teenage pregnancy. Ayadea air course wa papa. Ewo Ghana hanom. Teenage pregnancy. Yenu anom nkuma ye wafa se ye manom a wonyam priwanyin wo kurom hanom no. Edoso. And the pay me pese here some of the factors are contributed to teenage pregnancy wo kurom han. Ye be dan kura ne aso ano. Kwajo over to you. Bakobra medase na yemfa chiama ye netiefo nyina mo mutie ifre chichiri ne banche. I no pay yenche ora Elliot Kakari or here live all the way from New York. Wow. Your friend Papa Boating. Okay. Oh you heavy pa. Oh heavy. Oh yes. Heavy. Papa Boating heavy. Papa Boating yeah. Oh you correct pa. And I send you be kan yi and opedi nya mi sira. Yeah. Oh there be like send nya mi sira so wo hwe ye. So nya daje abetena. Honmo wo hwe ye. Brakobra enkomo we ne mu nsem ne dos na megidi se ne kra de yentumi enkonwie kra na yeka mprewanyin ene ho nsem de ne kofa mprewanyin ede ba brakobra yeka se mprewanyin na nkasempo a ababuno a oya abaya a onu ni mfie ni mpeni mfie so a nanka ehu hia se obenyam ana senka obeware mpo na wakofa afuru Ghana mra ema kwan se abaya wadu mfinhie du nwotwe kro no obetimi awale ene ba ma abobra but ebi mutumi enya mfinhie ne beye dunum dunsia dunson nyina no na wono mafa afuru okrum hanom aya na eha adwen ye pi na yembisa se ne ma be ne kofa saa mprewanyi se ne de ba no Bakobra factors ne ye bebre edoso bebre na me boketu abi so na yawuram na ade ba ko a edika no ye aboa ohia a eku aboa kroto ede ne to anwea paradaso ne bi ka ho ena masa mprewanyin no ede eba na we bi sese adentra ene se mo fra no bi ho no ma otumu se eniema nkwayi ebia na abusua no ne mame ne papa na modo mba asase so na kapre emontoma no mo gida ma atusire enti yakoba ne saa na ma setire mu ayeden enti abaya nso wasisu a wonim se de mai so nti se mema busum bia du oba obesiesie ne ho Yankopon be ebema ne amafia afiri ne mu akone ade ne nyina yesikasem ene ma ne ma omu hia no nso no edoso se ne mema enti abaya ne te wono ma na ohwa na se ni ma we be hia ne de a ene yakwa me fa so amenye bi ne krachi yi se o ma mbide ne agya menya me homa na me hu de meye na akwafa asempoforo de aba ebie
Obia funny say low parental education. Aya nanka hu behia se batan bia wo ne ba. Enka abofra ne nyini ekọ ne mfie so nkakra ba hu se afidi bi wadro yi de. Abofra ne nyamfinhia no oba ma asem ne ye kanya o because be manyam. Edi wanya mfinhia ne be ye edumienu akọ no ho no mo kro na wa hyase gete abofra ne kire no. Nyama nkitenkiti bi a okọ na nimu no obehie sa abaya because eye den ya o ye mistake pe yinsen betimi ayeden aba. Okay. Ese otumi chechira abofra no ne sa ne ma no nyina se be ya abofra no betimi hunsunsan so bone a se wanhwe ne hu yi a na ojeja no homa be ma bi a betimi akofa de aba ne be se ne da chen so nti bat abatan no eye o masade ese sa ne ma no won be chechira mofra no ebie efa say sexual and reproductive health factors. There were inadequate sexual and reproductive health education. Yantan chire Ghana. So be kind of crachera actually be payes was say. Uko school ahudo ma. Emily be a chem near lifestyle. Na can subject and use who school. Oh, life skills. Life skills, sure. But o mwachem. No ma kwa sasa na mabia ba yesu yakra ye hu bread bo krum ha no ma yakọ school akwa ye hu so mfa so nya no krum eni nya na kire wasi su se bebu no ne ma akwan ba fa so obedi hu ni obetoto ne ma ne ade ni nyina na eyade no mo de kire schools no teachers ne kire mofra na o masi suo no eboa me kra could you imagine say emra meti rape na ye true life skills no na e teacher kire me ye friend Mr David o watakwa sisi ya Mr David Edu ena o ma yesua ye lady baako na ye me classmate ye friend na better redu ena wo kire rape ase e wa class ye nyina ye boy ensem de ma no enti efri won mo kore na e ma ye nyina ye hu se bi kura ho na ma ye friend se den rape na nka menim da na ko bi kan rape kura na menti ase but true life skills no ena ma yesua se na ma ni nyina but ende ni nyina ni honom enti ma akyerɛkyerɛfo no nya sa akwanya no enti mi nkyerɛkyerɛ mofra no so a edu ba bi a ha adwenye pa nti be hu benya se going forward no ye mpanifo betumi anhyehye bi a betumi akyerɛkyerɛ mofra no titiru efa empamu agro ho ene hu sunsuanso bebiri na de hinta but ade no ye dan ya wuntumi mfansie because wo de sie no no abesu bia no ho akwakoye enti kyerɛ ne sa ade ewe no ewo ho but wo ya esunsunsuanso ni ne abofra ne hu se okay sesa na te de a na menya me ho ne ma se menya ne se be ya sunsuanso bone na ewo ho no mo no entimi emma embetome efie esese awofo kire school mu nso se akyerɛkyerɛ efo no tumi ebie mofa na dwenum de fa mprewanyinse ho eno akiri so ne ma hodo de boye ho ban se be ya ebi obi ne obi kodi ahia mu a enkofa nyinse ma eno to yese o mo ka no kire kire mofra no that doesn't mean say you are promoting say mofra no ko ba adwaman na mom banipa ne tiase yese usua entu sa na mo na mom se obetum pa bon ho moden se obetuma ayesei abo ho ban se be ya enkonkosie because bakom na ya den ya mofra no nye o mu nyina na ombetia futu wo fa nipa be 10 kra tena se o mutu o mfa bakom ba wie no na ebia ntie nti at least enipa nya hoto so se mentie mpo na se makwa akoye kra na me yesi mi mfa se mbo me ho ban kra na eno so betuma gbo ma sampre wanyinsen no eso etumi ateka krama abafom kakra no so betumi aboa yi pa ebie early marriage ekwan hodo ya fa so de mofra ne bi ma wade titiri wo kwati fide mantem ne mu a amamara hodo bia na omudi so ne di ba bia bra kwabra atete utumi za abofra bi wo hono mu a na osu a wo hwe abofra ote ho wo hwe ne bobre ne se de te na akokra be ye ne mfie kita no nenum si nyina sa ne atama ba ya ketwa e de na ma ne se esiwa ni ma bi se ne ma bi a I mean, anybody a Yahudi, me who say Yahudi. Going forward. And I sat now, I think says turn a coso. I was so any mammy who do be a. It's something which I say it to me this college and yadepa. So bet to match a buy a ticket near so, ne see 1 year. Near the number siwa. Penny who's about friend in Pokia Suka Crana, I ask our gra, no, I found the Naquatrabe once on enough fruit. Now, Queen Simpi, which is not fine. In this time, Mamma Hodo and Makwama. Mbofra ni bi nso ye do ma wade ntem na ese mpanifo tumi twetwam na eboa afisi anyonku grom sa peer pressure no so ha adwen ye nyanku grom ye nkomodi a ye di ni ade edu ba bi a eno so kofa de ba onua bi ye bi
oh chale ade ne mo do am hwe bo nse ne yonko abaye na wo ko social media no so abla kobra sa na ekoso aba ne bi ho no ni kapro oni hwe na so hwe na ho fade ene se de wo ye no ho ene nsem okeka wa be fontentan no so na ne mfafo no hu ni so na menua we kura 15 years hwe ne ma kitakita no ne se de ogi nani na ade ne mba ye de pasa no manam ene me so min koye bie peer pressure na kwageta na kwafa sunsun so bone ye den ede aba ene bie nso parental neglect awufo ni bi yi o mani from mama no so kura yes efutuo ni niam ahodo a ne atenetena ese awofo ne de ma mofra no ono monye enchekere mofra no sunsun so bone a ewo beman wo ba ehia mudie mu a betumi akofa de aba ene black obla nye nyina ne nyinsen ne nko yade aso wo mu bi yade e wo mu bi a say edum pempenso obi na say awofo na ma mani anko ho no man kyekere mofra na bedu baabi na be kokofo ha obone pa etimi de aba wonu nya ne ma ahodo a etumi ekofa sa ne ma no ede ba ebi o se de medi kan ya no child marriage ne nso in cases ne ye teenage pregnancy a ebetumi akokfo how kese pa de aba abofra no ye obi bi e fa ne sa abuse any violence ka ho ebi ne mutumi tu hye ebi ne mo so e wo mere nipa no onye na adwen so one ne beda ene ne rape no obi kura ho a ne papa o obi kura no ni nipa no de na kwa awade ase oba ne wo ne ba ana me fa ne so oba ne wo ne ba dada ene wakowale be ma no be ma ne hwe abofra na wo emu ne nimpoku ana ohun se ne ho akondo ne wa hye ne sa ne na da yemu mema yi bi nso hu obi na se ohun abofra yitu kakra na e wo so a se wanyere na mfa na nkompamu a onte ase da okana nipa na ante so ko beda da ne sa ne eyi beje kwato ade ebre me aya asa agro oba me oyin sa de braba na wakada na tumi se bam e kire din ohun e ba ne sa nso a e ha adwen ye panti these are the things a e ha adwen papa e de mo friend bibiri na konsunsanso bi ambra kobra e ha adwen nti we nim na kofa de ba I don't know say ye be kwa babio ni aba kwan ho de be fa so a ye be hu ho poma sibra na say ye fa nto aso prekwa because of time nti mo pambo bebem na fe that's how you round 2 now okay so pambo sami bi akasa then aka oyo hitman ye be share Ghana for na ye teenage pregnancy there me fa ni say e chance ye nyene e chance ya chepa na niama ya enano pe ye kan ho asem ni say first na say the rubo no e wo ho more than sesei eni ase won hye dan te ho asem kan biem ana ye mpanimfo ne de say teenage no omo enyenyima na omo e fire funu na ye kasa na minua samibi ye kasa no o kan asem bi say emofrani bi wo ho no ma ye de omo esiesi wa fine teenage pregnancy ni ye ka no ye ka ni la ye ka ni papa mu anase ne bone so nse ye wo biwa ye papa ne woni ye bone ti se ebia do abofra no se wo ba ye nuanom muslims for no amamre mu a utim se omutimi de obi a wadi mfie 16 18 years and oko ya mamre no mu so a 16 year opambo nya botre me mintwa no eye ye nuanom etifide mantem bi nhihye ya na say muslims ne yesom eye nyankra mosom na de mofra de ma yes me pese okay yes oko etifide mantem ye nuanom nodness ni bi nhihye nyankra mosom okay nodness ni bi nhihye ne se obetimi aware and yen emra ye de ebo ye ho bra o Ghana house kire se udi 16 years or 18 years at first na 18 they say about 16 a ubetimi aware update da be oh say about 16 did that oh okay yes maybe they say yan can update oh yeah about 16 I think say Professor Mills abreso krana omo yes awenu okay enti say udi 18 years a ubetimi akwa aware anase bema beba be yo ho ade no aware no one wo afa yefunu a eno no enye ne ye ka ni bi because me amete me maame me fani say me maame e ware me papa no wo either 19 years because me maame age difference no utim say emu enhye da nwasa but omoda so e ware a ebepem ne enti we eye teenage pregnancy a me fani say sebe
number 1 one who bema woni no afa yefunu. Number 2 when yakunu to say be a wanyem na bema woni ne nyem ye no wanje na wo de burden ababeto eye wa wo so wo de burden ababeto eye area wo de burden ababeto wabusuafo so eno ho asem na ena no pay ye ka enti mesre mo obi wo hono mo a na ono de edo wadi 18 19 but amamre kwa so no ya be ne ho ade bema ababe ware no eno no de no metima ka se emra ema ho kwan meba rakobra Obia entitled to an opinion. Ye kase teenage pregnancy. Enipa onu mra es wo fa furu. Oh, ye teenager. Na wa fa furu ho asem na ye kan. Se ya wadu mpo. Na se wonu tama se wo fa furu a. Emra tia. Ye se wo branson we se wo fa furu. Enti se obi nhihye na mamre nema bi wo ye outmoded culture. Enema bi atwam. Eni se me fa ne se me ba 13 years. Na me de na masiwa na obi ne na anyema enti ye beka ne say ya ye no ho ade dabi untimi mfa oba 13 years e ma ware etiamra kwasoro ho etiamra wa ha enti na ye ka na eni ka say yes etiamra wo Ghana enti say abofra no some are doing it yes enti anu say ni de etiamra esese sa omo ye sa no esese ye idase do mbefa emra kwa so na mom se ye kase obi eye teenager eno no se bia oye teen from let's say from 15 16 17 18 to 19 years and then as a 19-year-old girl ebetimi aware awo ekwan papa so na mom nie hadwen no eye se oye teenage ne ya hye no di se bia bema eni na nyem bema no anje ana bema ne na nyem oba akro no kra no wanhu bema woni no awo eno ene hadwe na mom 19 years na waware a obetimi awo enhira 19 years na bema ye ne ho ade na se opeso wo a obetimi awo even ko 18 years na so opeso wo na se ya ye ne ho ade a obetimi awo na mom nie ye ka ho asem ne ye ti se onya ready ne ho nso ne ho so na odi ohaw ebebre ni maame ni papa odi ohaw ebebre area no wo no brono a wote so no odi ohaw bebre na abofra no obewo abofra no wontimi nhwe no na di ohaw ebebre obia wabusua no mu eno ho asem ne ye kan se ne ebe ya wo ho so a ye besere o se me nko eni behema enko da eno ne efre no abstinence se obe abstain from any sexual intercourse bia ipacho so atemase enti se ye ka ho asema na ehonum ene de fa se wo ye abofra na se wo so sebe wo ankasa kura no untimi ntoduane ema wo hu endi a ese se otwe wo hu free me masem ho ese otwe wo hu free be ma ho sane ebe ya emfa mprewanyi nsan enkoba ema ho kire emeto wo so eni wo maame eni wo papa so na se wo banyem na odi akotena wo maame eni wo papa so no maso ataduane ama wadi no eno wasem enenei ye kan ba se be ma ba fie abeyo ho ade na wodo akotena ni fie na wanyem de eni de se woni unyim wi a obehwew anas meboa ono enyim wi a obehwew obemma sika moako antenatal like obekọ hospital na watuto nro edi anom na ama wapomudin no aye kama enu no wo ho ba se yekoka ni se bi a wanyinsen wanya kunu wanya bema obehwe no enu ena abehunu no odi abofra no entuma baako aso na sen odi entuma baako aso na sen no odi ni na mesre ska ba woni mo argument ni mo de pass anam anam so pese me no mi ni argument ayempon yemfa ni so obi nya 30 years wanyam wanya kunu ontumi hwe no ho e teenage pregnancy baby enye teenage so you are getting the fact wrong no so opambo we are talking about teen we are talking about the teen it's not about you you can the negative side or the positive side no so we will come back to it so but the year cannot pay we are talking about yen no ma so e dey ba o
the teenage pregnancy. So we know say obi 18 years was so our year was so to me worry. But one now what below sa ages now. Market and ketia. What be about 12 or 13, 14. No one year. No dear. If ye ahotre sani na minu eboboso yi. Ye fie ahotre. Ene emre bi ye call baby ekoye program bi. Now beje is na bobe 1 a.m. 1 a.m. no. Me who young ladies be a say 13, 14, 15 now. Omo ni na ma omo din tade bi asoso omo pa na omo ni ana busam sa. Na mo nko school omo se ebe ko school. Na adenti na mo na by this time. Asem omo ka chem ni say omo maame no omo papa no so apie a omo naye. Nti omo nko a entimi enda dem nti omo so nam. Nti ana awufuo ni bi ejeja omo ma no ema omo ekọ wayward. Eno so ka ho ene de sa o ha wo nyina eba. Right. So what you say. Na ye wo ye sabe ahokyere na make ye ahokyere be ma bi wo area honma otimi ka so we bi abofrey me mefa wahwe no instead say nko be kwa hu ne maame ene ne papa na bi a omo afa ekwan papa so no de ahwe no ohun na no ma ni 20 series 10 series we won say abofra no or de dada no at the end of the day no be hu anu wache no ene no aye bibi boni a edi nyinsan ebeba no ache no. Right. 45 minutes after 7 Kofi Brema. Hitman, good morning. Good morning. Inshirabane Sami B. Inshiraba Sami B. Any opamo omaka say na Hitman. Inshiraba bobo couple of factors via this anyama when you by peer pressure and lack of education other stuffs. Hitman, I'll take it out from peer pressure. See, I will say yema menoma ene oma wi omo mano omo nse dan hwe omusu yi ebinum bebrena because of ejuma say ebia ne juma hu hia ne sim bibia. And it's true. Hitman, hwe Accra SS2 SS1 SHS1 edi abefie edi iPhone 14 abefia wo ma me nyo na atoma ni di me a me misi a me ye adwuma se me kuta iPhone 14 a me ma me nim se adwuma me ye den me ye no ehu aketu ya ye de ma me no eso se metimi ya den ato iPhone 14 di a fine ehu ni asem me the couple of videos bi beto so SHS phone cram you no na Hitman mesero so obema me sound na tie Hitman me sound Mama sound. Me the atos mama sound. Mama sound. Mama sound. Yeah. Very. Too dirty, Phil. Too dirty pipe for 14 Pro Max. What's there? Okay, so 2 is dating. Boy now to iPhone 14 I'm Accra where I was 16 years. Say 17 years. That's your from Facebook page no so. On do 17. I'm on my Facebook page no so number video no. What you say? Go because we have video no to so na. Accra we. At your for video no. What to iPhone 14 amano? Only need 2 weeks. Enti peer pressure ebe ti ono so no yonko ne ne de. E wo school. Then now yeah. Boy the 2 weeks dating po no date. What to iPhone 14 amount. What be fie ni sister penny ani age say 2 weeks dating o gine kire ye dede. 2 weeks dating. Ya to iPhone 14 amount. Na Hitman me de ba akubi so beto so. Peer pressure and also 2 weeks dating. Same students. Or young ko tie no no so kan Hitman enko. Okay, you have video na to so. Be a so iPhone 11 Pro Max. Sir. 11 Pro Max. Sir. 11 Pro Max am so nchirem. Yes. Acham he. Nya apodo na aba no be born and say I'll be a fool to go back to my ex-boyfriend. I'll cast her boy. Sister. What if I want? So what do you so? She
Enabe. Be a fool. iPhone 11 Pro Max. So, 11 Pro Max. And here from my Facebook page, you know, so now go for some video, and that's so now, bra, you didn't come on no video, no. So where you? Oh, SHS2, SHS1 say I'll be a fool to go back to my ex-boyfriend. Meaning say or start to train plano. No ma SHS. Next one ma meti fie. Ehwe akura say akura ne boss abra we ya. Confident my video no cost one that's my and I wanted you for to watch video yeah can ho asema no pay. And to your mobile phone boyfriend atama no. Boyfriend atama no. That mean new boyfriend. The new boyfriend. Oh hear the picture kura na hear video ya. On do be 15 years ago. Yeah be Hitman. Why send the iPhone every guest in crown into one man in sa. Mammy phone so and more many na ho. But me bow teenage pregnancy no okay me fancy need the homo but enya no yeah time na no. Yes. But this time around they say the iPhone and every see the iPhone no yanto ma akra was you bra kofi mpacho metimi about 10 no edo phone na be snap me ameti ye kurapo me mehu bi pen am oba akra ketua etimi ka chere me so o person obeje me phone the snap you understand into ways I dream body brefie bra beje fire snap bra beje fire sa na ma kan tuja enya na ompe ho asem a what you see video bi ekoso na video ekoso no atwemadwe agina sem bia be last week ekoso wo brono amete so lady bia meka se one me share wall se anadwo bi wote se noise bi ekoso e woni mfitri ata se noise reach se wo bi ni obi a warder woni mfitri okoya papa wanya 35 years enya akwala be 14 years e da wo mfitri honom maame ne kacha akwala ne se hey Priscilla dia wo ye ni asam akwala ne kacha maame ne se o ma ja wasem na me maame kura nim se mi kokuru ma me di ndo mi ba and this is very very serious kwajo what is so baby feel Hitman me si baby ana me ti wo bubu ahye hu na maame bi wo ho baby ana me ti no na emi fie wura na Hitman maame no e baba oh right na papa mo si nyai papa kwajo de meka ne se enkomo aye die no e wosunsanso bone pa e de ma emofra ya mutu sa na moyi awofo no ene omamu ni nyina and even omo society omo wo mu no kra na wosunsanso bone de ma wo no na ya kana asa agro penifo se keka mafunu ne keka madampan no kra ene se enam bepra e hya ase firi niti na de akofom niema yakoso nyina ne titiri no awofo no di mufo yemisa ye ho se mofra na omo SHS ne ade omo da school mu ho no dodo wo sen na ya awofo a wono mutumi kwa ho no bra no eko bisa omo ma no kra se ene wono ma setinam se de ekọ school ho no ne wo yi aka ne wo de wo ba ko school a wo pedi chani ba ko ana senior house master na oba bi o ya head mistress o school ho no ma wo gini die na de abofra na hye ne nsa se wo monitor abofra no movement ma wo ne wono abere na de wono abere no me bo ba din oba se de kwore ba opambo achirefo ma no na de abofra na ye den ahye ne nsa se wonfa na nini nachi wo ma no wakwasra abofra no wo mra wo nkra kra na wakọ wokwa na wo ye hwehwemu bisa achirefo no se wo ba ni suru ne ban te sei o school mu hono ba ta be ne ba ko to school bepem ne onsi ho onsane ni sika bibia nkọ eso abofra na te wo no mo no de bia abofra ndide me na bi se sa na ma no nya firi hin so bata na sade na omato na jeje mu ni bi ka ho pa na ne mofra no eye se na mebra kofi ni opa mbo kan ene ma mofra de ba fi enti yehu ana yehu ade na ese wo ya as bata no isi ye bu ene ngu ne ma bebre so e na akofa ho de ba mofra no bi ho no ma wanyema bra kwobna ontumi nwo na pom den no enye ebi nyinsen ne wakwakowu ebi kura dum pempenso a bo se odibesie because amanfo be kasa na nim nti no okwete ba bi sa na wakwakoyi yagu na wakwafa ne ma bi a oye eye on save na waku no ho complications no do
Nti me ka say mbre ni nti no. Ye ntumi nka ho asem we because nsem we na so. Susu so e de ba no wonder say obakwa na ya obi awo akoto abofa na to atwene. Ne nyina ka ho bi. Right. And you best going forward, no. It's about time say I will phone it through because say Ghana Education Service and me make us penny for no their politics or master and that. Because those days in the year, come evaluation must say and come back to me the measures say Gukwemu. E ma church for to me am money come from Baziane. Suku need to make sure second to teach any enquise way. And to work at teacher on one hand because in penny for in some to me na day. Everything is them. And to your bad time titru say about school money near friend. Right. Who's the first in now more HHS and Manopa radio so TV so they say my fans say radio ni TV sensitization it is here enya dwuma than the MPP and this ka ho asem yen ya ye beka no ye kakra bi nti ama ntimi enko to the grounds nti ye besre ye be koso mo hu dawro say ye be ya and don't forget Okada boys no so Okada boys no the way your munyem right me area ho no mo so hu abofra bia wadi 14 15 16 wanyema Okada boy na anyem no Kofi wrap it up Hitman me wrap it up insuraba kan BBC yin sen to go ni ade me hu bi ye yi akura na nkasa de na koto bolem obubu ashi yes na Hitman na say ma me fo no omu ntimi ni omu mani ni nkomo nti akura no kra fari po so obeba on tempo ni na ka ne genitals ho asem maame utifie wa kan wani mesi so oba ntimi no mo nkomo eno na me boss wo no isi as the same mo uma bofra ni hu because e dan ya obeduru ho ntumi mfansie no enti na brofo no ye different bibi ni nim se wo se ne ba enya se ye dan ya oba no obenyini obere ne ho enti anyama bi wo ho no ma e wo se wo kire ne ntem enya wrong there is no harm in this. Okay. Right, Kobia, someone live on Facebook and I say good morning, Hitman. What a sad world. They are proud to. Hey, Enqualo Maba, any Swadian. I can't say good morning, guys. I'm even short of West Saturday. You met here from Sombrem Nafi. You pick your calls in the Kakra. Now, my friend, 059340 6565 0534 050 199 Lumba in Super. Again, Suya Medichrewi. 1 hour here live on Facebook. No, Mubehu Swa make a wasemi. Lumba and Supernatural Mineral Water. One Adaruma and Oma Bre. So one so free. Nafa Wadrin Chebra. Good morning. Good morning. About your first saying. Oh, I'm Saturday. Prophet Muhammad Abdul. Maminti wanna pay. Yeah. In Stemna Mokano, a problem of papa. Okay, Mamma Freddy. And then J. Ewa Babum. Now, I want to say that the Bia Ungaribo Nofi. A women. Before I am about to travel from our year, April for the two. Look for the fact to another car. Na ebibi tire wa yasa enya se ni won nya se won aye kunu ala sa ebusua no wo fa mai 8 confirm be ni so ni de won ma ani no man ye fast I ama wa ya wa dama ofeni akofa no okay na ofisa kunu right ani tire wa ya se na ya se kunya so ya ana de kunya se won kunya ye ro ha mo fra no Mate answer thank you so much. Good morning. Good morning. Yeah, for saying. So me did the 499 back up. I'm a say primary because every time I was 499 I mean to wanna pay. Kwara teenage pregnancy one time I'm can go home. Say near SSA awofo ye ne say ta kwala no wo no no ba wiase a ade ba ko ne say wo say wo say anya wo kwa wo ba. Say parents unya ta antiase na aya na eboa bebre. Because a banner, woman, a woeful, and now for an and the animal said, your money at Aqualano. What the Aqualane said, or Munina, Obia, Aqualano, Obia, monitor Aqualane at the mount. It is a better Aqualane decided so by a woman be after the end time for tape. It will come to notice. Right. Because Tabby said the Mianca made the Miame, example, Mianca Sameba. Could you believe that Tabby said, be not a school, and I say Arabic school? Obi fa ho teacher ni a wo tira de wo ho e fa ho to mobile phone de ma me ba no akwala 15 years so what you say o pese on ne ye de e ya adam phone to obefre net so tanya se bi na me di akwala na ja wo bia na ni da fo ene nkofo se bi o monitor me ba na ma me a bra enka ma hunu ho hwe ka sam to me eti be so parents a ye wo ho na ye wo nkwala e ma no ye make sure say
enipa be mienu miensa bi ase bi wo feel say wo mo so mo ya responsible fa akwala ni say o mo nsa no mo monitor akwala because parents most of time no ye kwa adwuma so nti wo be kwa adwuma na wo ba ne be di nkan wo fie e bia na bibi koso wonim enti sa wo di akwala ni say obi nsa wa bra wo no wa kwa adwuma wo nya medu fie na bibi koso ye timi den ehinte wo enti mesre me ma dwene no parents no so mfa ne sana ebeboa 49 medasi anope. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, for say. Mr. Yaku, Makasefi, Tabanu Town, or Champon Village. You, Mr. Yaku, I meet you. Hitman. Also, yeah, time, those time, Would you say, Kodaba Kwawa, the Empire? No, come say 25 years. Tell me, I am a frano at the age of 10, 11, 15 years. It will be a grow. Therefore, I'm about to come or do. Oh, Sadrino, who's a man? Mpukwesi so kama adwendie ni ho na baba otrim adwendie ni ho so wonnim na bofo bi kaka kyere ma me se abrante wedi ni sa kamanufo djuma wo be diwu no wa wo yoro bako enti sa djumbone no e bi ni this time enne akwada 11 years ene nansa me fie djuma me ko ekwan ho pe o ekwan ho pe abayiwa kitikiti bi on ne boyfriend atakre no be so fi boy na no bueno so ferenti also jani o ye no bueno so braka no person feel no by force you feel it deems oh urade then the course wo mamu mate Mr. Nyako say right yeah so yeah that's we do a very final caller. Good morning. Yeah, for say abna ma minti wana pay ni bisa ne say first na ye school na ye mfa mobile phone and working no no yetimi nsuade ana ni nsuade pa enne teacher ni ma kra homework a what to research wo phone so me ka ta ko ni ma mi kita yam o do research e de wo phone so o ba ko be ma kwa akoye o ko so on ko ni free sa be ma ron ja ni free and na secondly so no because libi mi ami krom teacher ni nyima kola teacher ni wanye makola so no go to school mo no it ade be pa ni so mo kire nkola no so we enkwari o ma wie o be wie school e ne se chine we be wana pie nyam because akoja posika so odi ma wo ja banyam mate me da say so also what to me after I think we'll do this one and we'll call it a day on the morning show. Good morning. Come on, sir. Gideon. Yes, sir. I mean you. Me da say kakra me kan say ni ye ka ahokyere enti na man kwala ni bi eye sa de no akwala wonye 13 years 14 years ahokyere was akwala no so a na so okoko fa nyinsan a ere na be yi ahokyere na afiri ho abatra bi no esoro no nan a ne baba ku school aye de ba wonye mfie du mire na behwe mire na ewo na ki no omuni adaji kitikiti kura de hwe omoba kuro kwansan na akura na ko school amo no so akona djuma no nai no jina ekwan ho peka akodwem ejobe hu de bananimu a no so no otwe obeba na ebi mada iti ayabata na kese tanka wo man ye penye pa ye de nhye eto omso tani omzi ebe hwe omumani yie na nya kwala na odi na onyi ba no se ma me ni hwe di yi a akwala na enku wura ho kire bi mu no akwadwen de ma ho enti program mo ye ni le mu nsanye bi okay you executive producer over to you hey, we are Borum. Good morning DJ Hitman. Yeah, Frost say brefum yeah brefum ni o misi na de misi mu kanta ma mi ti wa na pay Hitman de e ko ba ni nyina mo bro wa fo ma no be di omu na o beti me no bro brefum anapay we are on morning radio na o wet ni bi on man wa hye into makakra why mate Hitman enye mo bro wa fo no be di omu a e wan o de fo ba no me ti de sa de we akodi no
But even village could beat me, no matter that I can't have the police station, which means from police station because I'm no Becano, Boko, Oko report to Asamaba. It's over for an idea to be due. Which will be to us. You, I think that's it. Yeah, Brasso. And come over, say a part 2. I suggest they said, na senior man, Echina ye betwa so na ya hwe effect yeah any possible solutions e betimi aboa na sanema we ni yentimi ntu ase yakra be ma so ate na aboa because nkomo we ni be sha se na me di kan ho ase enti ye besra awofo no ya me ya adom echina ye betwa so na ya konsunsuan so bone a e de beba mofra na nka so mutu sa na mo no so aba tan no mo wo mofra no any society baby our friend ti kuro wote so no e na afi o mamu ni nyina sunsun so bona de bebre wo man no na afi ye hu kwan wo de befa so a e bepe hu pomasi bre de chena beto aso de be da listeners na se yeah almost eda wase papa Sami bi adane okonfo meto aso o de part 2 o chena nyame adoma ye de part 2 ebebra na ya ba be ka ye ehu na ya pe ni pomasi bre se na ye be ye free na ekọ mofra bonisem ebi ensi wo oman mu anase ebeba fem se ne wo kana yeda mu nyina mase yo Kofi yeah Hitman senior ye kano indomie ba so foforo o de yakasa noodles the okande obi brand no noodles ba foforo ba paste bi aye Pepsodent ba soap bi aye Kiso mo bo brand bi adi noodles ba foforo boys ne de way sa ene ba iPhone you see akra they are ginsem because iPhone and new ones new ones binding no in the end here wa ho de hin ni we adwuma abebo ehun aketua na obenya na ye besere ma me mo omoma no omom form ani ndi omachi papa omom form ani ndi omachi and it's serious, it's very 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 serious. Hitman ye bedo bi ase ana pe ye nchia Billy eye cardinal ewo Islegon otie show na so pe ka papa dia Billy otie show na pa Billy oye good on fashion in dia go na ba mi se be sure watch Samuel Achamensa eke Billy ana pe ye chia na pa e be sure watch joint or chenze ni e be sure but when Saturday the countdown is on and Tuesday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday DLFM nim ha adaji ni posukura you going to be say ye dey kan ho asem da papa any event that Lumba dinner that's one woni mi said yet enti ebeju o mo nse momode homode nse wa ma de weja ho because DJ Ghanaman o se wo ba nyon nko na eba one na adofo nyina ene na ka ba ko ebri jankama Dexon ka kire eyi madam fo ba ko no Dexon ba da ko droba chima dukuru gaje ni se me pese mi hu no 101 enti o mo no homode nse event we no onyi ne ho mfiri mu ono ani kwagu jeje ono ena adofo no mo wa chichire especially your listeners no mo wo central region obi ambra they should try their possible best to come na ye nyira yen for them na mpasho no obi busa se last na mi post no obi busa se omoba ombenya aduane adiana asin ombenya aduane adi asin den o se bi ombenya bibi kakra kan we no opambo ena me ka show mo so ena me me show mo se opambo once I be banko ade na wo ba kra na obaji wani kra wo be opambo ti enkomo we no ani kwa kra se woka no unze Ghana 4%. Ana me se Ghana 4% enkomo pesa enkomo we ani kwa se woka no Ghana 4%. Because we Ghana go be freedom no ana pesa me pesa opambo me pesa me chiro se eye show kese ayeye enti wo de bra wonnyoma de dosu bebre ehun so mponi aha so dio mu busa no ka chiro mo se wo momra bibia be kama kodwo yako Rako rent no program no we de for wa tare a obehye ne hye na faka bradwu obedru fie ha no ma yenyum nia na ehia bom omo omudu anim na mokọ pap na ade akwaje omani bi mu kura tua fi anse wanya kunya wudom ye de ye si free bra ye bo wonwom ye gigi wani ema wani age enti wo de ane se wo de wo bra na be ka ye ho ubenya bibia nom anya bibia di
Why? Empewe na epek Right. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest is to know when to say goodbye. As I can see on common production team and all, Inshaba Kwadjo Sami Bi Opambo, the one for Kofi Taylor, DJ Fiba, and a team Nina. You're from Hitman. Good morning and enjoy the rest of our programs.